ngapain guys? Ngapain guys? Main apa? Mobil Caca. Oh, mobil Caca nih. Bagus ya guys. Cacanya banyak ya guys. Udah yuk, naik yuk. Ada lagi nih. Mobil Caca tuh, keren ya, mobil Caca ya guys. Delphi. Hah? Boneka ini. Udah yuk, ayo. Udah yuk. Tuh, mama nungguin loh. Ayo. Ayo bang. Let's go. Nanti. Udah yuk, pulang yuk. Yuk. Aku mau ke permen yang tadi. Ada coklat ini ya. Caca. Udah yuk, let's go. Ya yuk, nanti udah gantian aja yuk. Waduh, naik apa kamu? Ayo. Ayo mobil Caca.